mbano kuri BBC gahuza imiryango mbano mu karere k'ibiyaga bigari mbano mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi mu 2025. Nyuma yo guhitisha ikiganiro ku wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi gushize kwa gatandatu, aho mugenzi wanjye Yves Bucyana yagiye mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu mu Rwanda akaganira na bwana Senkeri Sarasier wahoze ari umwe mu barindaga umutekano wa Perezida Juvenal Habyarimana, we akaba yaraguye mu ndege mu mwaka w'1994. Abantu benshi baratwandikiye badusaba kubahuza na Senkeri Sarasier. Senkeri Sarasier w'imyaka 69 yavuze muri icyo kiganiro yuko ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu 1994 ubwo yararinze indege Falcon 50 ya Perezida Juvenal Habyarimana ku kibuga cy'indege cy'i Dar es Salaam muri Tanzania, ngo yamenye amakuru yuko iyo ndege iza kuraswa, nawe ayamenyesha ababishinzwe, ariko ngo Perezida Habyarimana ntiyabiha agaciro. Ayo makuru ngo bayahawe n'abarindaga umukuru w'icyahoze ari Zaire Mobutu Sese Seko basanze kuri icyo kibuga cy'indege cy'i Dar es Salaam. Avuga kandi yuko abapilote b'Abafaransa bari batwaye iyo ndege ya Perezida Habyarimana nabo nyine bamenye ayo makuru y'ihanurwa ry'iyo ndege, basaba yuko iyo ndege yagwa ku kibuga cy'indege cy'Igoma muri Zaire icyo gihe, ubu ikaba ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo nyine ngo ntibabyemera. Senkeri Sarasier washoje akazi ka gisirikare ngo afite ipeti rya serja, avuga yuko nawe kimwe n'abandi barindaga Perezida Habyarimana ngo batagiye muri iyo ndege kuko Habyarimana yemeye gutwara umukuru w'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'abari bamuherekeje nyuma yaho indege yabo ngo igiriye ikibazo ku kibuga cy'indege cy'i Dar es Salaam muri Tanzania. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022 urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwategetse yuko dosiye y'iperereza ku iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana Juvenal ifungwa. Umwanzuro w'urwo rukiko rwa nyuma mu bujurire mu manza mu Bufaransa washyize iherezo ku iperereza ry'abagize uruhare mu iraswa ry'iyo ndege. Uyu munsi rero turaha umwanya abatwandikiye bifuza kubaza ibibazo Sarasier Senkeri. Iki kiganiro mwagitegure kandi mugiye kukigezwaho na Felenga Kwaya. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Nagiye nsaba buri wese kubanza kutwibwira ndetse no kutubwira aho aherereye maze akabona kubaza ibibazo bye. Murakoze, nitwa Nzabonimpa Evariste mu majyaruguru y'u Rwanda. Ikibazo namubaza ni ubuhe butumwa yaha, urabona yarindaga uwahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ni ubuhe butumwa yaha abantu bari mu mahanga basebya u Rwanda, ni ubuhe butumwa yaba akurikije iterambere igihugu cy'u Rwanda tumaze kugeraho? Senkeri Sarasier ngira ngo uracyumvishe wamusubiza. Nacyumvise. Ubutumwa naha abanyarwanda bari hanze mu mahanga nuko bagerageza bakaza, ubonye uburyo akaza, kandi ibyo mbona namubwira nirebera n'amaso yanjye nuko u Rwanda rutekanye. Murakoze cyane. Ikindi kibazo, igihe indege yakaga yari yagiye Arusha cyangwa yari ari mu Rwanda? Njyewe nari ndi Dar es Salaam, ntabwo nari ndaru. Yego naje nyuma. Okay, murakoze cyane. Okay. Urakoze Evariste Nzabonimpa ku kibazo cyawe. Reka noneho duha umwanya ukurikiye. Yego, ngaho watubwira amazina yawe naho uherereye noneho nawe ukabaza ikibazo cyawe. Njyewe bwana Benega kwa nitwa Ntakiyimana Emmanuel Simon. Uherereye he? Muri Lusaka, Zambia. Ngaho baza ikibazo cyawe. Njyewe ikibazo nashaka kubaza nuko ibyabaye ni impanuka, biracyari nta n'uwari wabisobanura, ariko no nkwibaza nkavuga ati
kuko mu biganiro byatambutse havuzwe cyane kuko hari amakuru y'uko indege irahanurwa. Noneho ngatekereza ngasubira inyuma kuba ati wari uzi ko indege irahanurwa ashobora kuba yari afite n'ubushobozi bwo kumenya n'urayihanura. Ngewe ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo amakuru yavuga ko indege irahanurwa uwo wayatanze ntabwo yaba yaravuze n'ukekwa kuba yahanura iyo ndege? Okay. Sarasier, uracyumvisha icyo kibazo? Nacumvise. Nta wari uzi ko indege irahanurwa. Icyo gihe nta wari uzi ko indege iri buhanurwe. Wabe yafata icyemezo rero cyangwa yafata ingamba z'uko wenda itahanurwa. Yarabajije ati se ko mwebwe mu kiganiro wavuze yuko mugeze hariya i Dar es Salaam mwamenye amakuru avuga yuko indege bashobora kuyirasa, none uwo muntu wababwiye ko iyo ndege bashobora kuyirasa ntiyababwiye n'ukekwa yuko ashobora kuyirasa? Nicyo kibazo ngira ngo yabajije. Abasirikari b'abakongomani icyo gihe yari cyitwa Zaire, nibo batubwiye ibyo navuze, ntaho nabikuye, nibo batubwiye. Urumva rero bavugaga ko ishobora kuraswa, nabo bakekereza. Wenda nyine ndacyabaza icyo kibazo nari ndi kubaza, nyine byavugaga ko indege ishobora kuraswa, ariko uwatanze amakuru yavuga ko indege ishobora kuraswa gusa, cyangwa yavuga ko wenda ati indege iraraswa cyangwa n'umwanzi runaka. Nta nubwo uwo muntu yavuga, ntabwo bivuga ko ari we warashe indege, ariko uwatangaga amakuru nimba atari ibanga uvuga ko indege ishobora kuraswa nuko yari afite n'ubushobozi bwo kumenya uwo nguwo washoboraga kuyirasa. Ikibazo nashaka kubaza, uwo ntabwo yavuze ngo wenda ni uyu nguwo ushobora kurasa indege? Ntabwo yatubwiye. Bari abasirikari nkatwe bagombaga kwakira mu buto. Bavugaga ko indege ishobora kuraswa kuko batakihabaye, baragenda, nta yandi magambo yaciye. Ndumva ngewe ikibazo cyanjye gishubijwe. Noneho ahubwo nabaza n'ikindi kivuga ngo Habyarimana ko yari umusirikare, ni iki cyatumye agira negligence ikomeye cyane at that level, like kuko amakuru nk'ayo ngayo ntabwo yafite imikeneko? Urumva icyo kibazo ntabwo nagisubiza. Icyo kibazo cyasubizwa na nyir'ubwite cyane ko tutari tunganya uburemere ngo tube twaraganira. Ndabashimiye bwana Shimira na Fenega Kwaya. Ndumva ngewe ibibazo byanjye ntacyo narenza. Okay. Urakoze kubaza ibibazo byawe Manuel, reka tujye kuwukurikiyeho. Ndabumva. Ngaho nawe vuga amazina yawe nawe uherereye hanyuma ubaze ikibazo cyawe. Nitwa Nzamwita Ibrahim, ndi muri Namibia. Ikibazo cyanjye kiragira kiti ko zatera uburyo wadusobanuriye bigaragara ko aho bari bafite amakuru y'uko indege iri buhanurwe. Ese ntibagize amatsiko yo kumenya ngo uwo muntu ninde? Kugeza uyu munsi none abanyarwanda tukaba tumaze imyaka hafi 40 turi mu gihirahiro tutamenya ngo iyo ndege yahanuwe nani. Ese we nk'umuntu wari uri aho ngaho se cyangwa ujejwe umutekano wa perezida, ni igiki yatubwira kugira ngo abanyarwanda dusobanukirwe neza, tumenye ngo indege yahanuwe n'umuntu kanaka se cyangwa byagenze gutya na gutya, ibisobanuro bifatika kugira ngo dusobanukirwe? Ntabwo twashoboye kuganira kuja mu bufesenguzi bwo kuvuga ngo ninde urayirasa. Ibyo rwose nta mwanya twabonye, uretse ko gusa amakuru twakiye tuyabwiwe n'abo bagenzi bacu, twayabwiye nyir'ubwite ari we Perezida Habyarimana. Rero ibyo kuvuga ngo ninde urayihanura, icyo gintu rwose ntabwo twigeze tukigeraho. Yego Zaratieri, ndakumva, ariko hari uburyo
mugomba kujya mudusobanurira nk'amwe bakuru nk'amwe mwari muri kumwe na nyakubahwa Habyarimana. Ibyo ari byo byose mushobora kudusesengurira mukatubwira muti uko dukeka wenda gutya bitewe n'ubushyamiranye bwari buhari, tubona indege ishobora kuba yarahanuwe muri ubu buryo, niba ari abasirikare bari Kanombe, niba ari byaragenze gute. Turi abanyarwanda, turi imyaka yose turi mu gihirahiro, ntitujya tumenya ngo ese byagenze gute. rwose ngiye mwumva gusesenguzi uravuze ngo twaba dutya guteka nyine ni ukubera iyo ugiye mu bintu byo gutekeranya urabeshya. Okay, nzamwita Ibrahim, uranyuzwe? Ntabwo ndanyuzwe gahoro, ariko ntabwo tuba dusobanukiwe nk'ubwo ngubwo nyine, ahubwo buba dusobanuriye ubwo wenda n'ibyo bisobanuro byafite nta kundi twabigenza, reka tubyakire. Okay, ni gutyo rwose wabimenye. urakoze. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Reka rero tujye ku wundi nawe wifuzaga kubaza ibibazo. Ngaho banza utubwire ahantu uherereye, hanyuma ubaze ikibazo cyawe. banyita Adamu Munyarubenga, ndi kuri Goma muri Kongo. Nawe waratwandikiye ushaka kubaza ikibazo Senyeri Sarasier, ngaho arakumva, baza ikibazo cyawe. nagira ngo mubaze kuki perezida atashoboraga kubumva kandi bari bafite amakuru ko hari ikibazo cy'umutekano? Ni ukubera atabizeraga cyangwa byari bimeze bite? Icyacu kwari ugutanga amakuru. Rero uha amakuru iyo ntaca gushubije akazi kaba wakarangiye. Yego, Uranyuzwe Adamu? nagiraga mbaze ikindi. Iyo batanze amakuru, abashinzwe kuyashyira mu bikorwa ntabwo bayashyira mu bikorwa. Icyo gihe rero urumva twayahaga ntabwo twamutegekaga. Yego. Ikindi nabaza, imbaraga zaba zaratumye iyo ndege iraswa cyangwa zaba zaraturutse? Ntabwo nari mpari, ntabwo nari mu Rwanda, nari Dar es Salaam. Ni ukuvuga ko inzego zishinzwe ubutasi zari zihari zitari zishobora kumenya ko ayo makuru k'indege iri buze kuraswa? Ntabwo nabonanye nazo. Hano ni ibyo nagiraga mbaze. Okay, urakoze ku bibazo byawe. Reka ku murongo wa telefoni kandi turi kumwe na Fabien, uratwumva? Ego, ndabumva. Okay, ngaho nawe vuga amazina yawe n'ahantu uherereye, hanyuma ubaze ikibazo cyawe. Nitwa Fabien, ndafite irindi zina ry'ikirundi Mosozi, akaba ari izina rya papa wanje. Ubu nkaba nterereye mu gisagara cya Bujumbura, niho nibereye. Narumvise ikiganiro uwo mugabo Sarasier yatanze ubushize, sinakimaze cyose mugabo narumvise bitari bike, ariko nubwo ntakimaze numvise umengano mubaza kuko urumva azi byinshi, afite byinshi yabonye, uretse urumva ko yari ari mu bari bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba yari no mu rugendo, bari kumwe no mu rugendo muri Tanzania. Arabise byinshi yarazi kuko aravuga yuko bari bamaze kuronka amakuru yuko indege n'isubira inyuma iraraswa, kandi yarazi ko irasigwa mu Rwanda kumbura Kanombe. Rero jewe hari utubazo tumwe nari nipfuze kuba no mubaza. Nibyo ujya mu perezida yari umusirikare kandi peteri ryo hejuru, no kuvuga ko amakuru ayarose atashobora kuyafata minenerwe mu gisirikare. Inkuru yari yo yose, si n'umusirikare ariko ndazi ko mu gisirikare inkuru yari yo yose ariyo gukorerako. None byagenze gute bamenye ayo makuru bayamubarire hama ayafate minenerwe? Kandi ayo makuru bayamubariye, urumva bamaze kumenya ko iraswa, bashobora kuba bari bafite n'amakuru y'abayirasa abaribo. Ego nibyo ari byashobora kuvuga ati ntabonzi canke ntabona amenye. Byarabaye no aha mu Burundi wacu twaraburiye nk'umuperezida, urabizi twariwe mu perezida Najamira, twarabuzwe n'imbere yaho perezida Ndadaye. Abamwishe n'ababonye ingene bamwishe
haheze imyaka myinshi bahakana yuko batabibonye babyumvise gusa mugabo bamwe bamaze kugenda mu mahanga bakanyegera batanguye kuvuga ingene byagenze mugabo ati mu Burundi barabihakana ko batabibonye babyumvise gusa nagira mbaze Sastier mwoba mwari muzi amakuru neza y'abahava barasiyo ndege abaribo ntabwo twari tuyazi kumbure murashobora kuvuga ku mutekano wanje birashika ati mu gihe muri mu Rwanda kandi mu Rwanda bigoye kuvuga kuri iyo dosiye uyivuze nabi usanga uri mu butungane ugasanga bariko barakurondeza ubutungane ko buriko urafobya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi nk'uko bakunze kubivuga mwoba mwaramenye basi ko abayikoze bari bafise uruhara muri jenoside canke nk'uko babivuga iyo bija hose murafise amakuru buke buke ati bo bari bashatse kwihora perezida ko ariko ararondera kumvikana na FPR hama twebwe tukaca tubura ibibanza yo barayo makuru twumvise koko canke yo mwebwe mu gisirikare kuko abasirikare mutegeza ko mwari mufite amakuru cyane mu gisirikare mwari mufite ayandi makuru atandukanye nabyo twumva webwe amakuru mvuga nayo nabonye icyo gihe amakuru yandi rero iyo tuyamenya mbere y'igihe ntabwo tuba twanaragiye Dar es Salaam ntaco none ko perezida w'u Burundi mwavuze yuko yaciye aja mu ndege mwebwe muhebera ibibanza kumbo ariko hari amandi makuru avuga yuko indege y'u Burundi ari kuzana perezida w'u Burundi ngo ntabwo ari ifite ikibazo ahubwo ikibazo kwari ukwihuta kuko ngo indege ubundi y'u Burundi yagenda buke buke perezida nawe yashaka kunyaruka kugira ngo ashikire mu bindi bibazo byari muri gihugu byo bavyari byo cyanye n'ikinyoma reka mbikubwire kuko nari ndi hamwe n'iyo ndege indege yaratse irazima irongera iraka irazima ubwo rero izimye bwa kabiri nibwo Habyarimana yahageze icyo nkubwira cyo nuko indege yase kabiri iri kuzima okay ndavyumva none se hari raporo donc hari muri bajya abantu bakoze amatohoza kwihanurwa y'ijya ndege hari umugwi wigeze ubarondera mwibanga kuko amaraporo nkarya donc gukora iperereza nkarya birasaba mwibanga hari umugwi wabarondeye mwibanga kugira muvuge ibyo mubizi ko canke mwebwe nta mugwi numwe wigeze ubarondera mwibanga nta bantu ndaganira nabo mwibanga urakoze cyane donc ibibazo byanje byari ibyo nta kindi numva ngano kwaza kurumva ko uwishura inyishu sigufi cyane nta birebire ubizi ko kubijanye n'abayirashe ingene vyagenze urakoze Samirana radio yacu dukunda ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89 n'ibitindwi BBC gahuza miryango reka rero duha umwanya undi nawe ushaka kubaza ikibazo yego turatwumva yego ndabumva wavuga amazina yawe ukavuga n'ahantu uherereye noneho ukabaza ikibazo Senkeri murakoze BBC gahuza miryango amazina yanjye ni Biziga Athanase ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Kinyinya akagari ka Kagogo umudugudu nawo ni uwa Nyakabungo aho ngaho mperereye ikibazo cyanjye rero ndashaka kubaza ikibazo kimwe umugabo bita Thierry Senkeri mu bivugwa ese nk'umuntu wari umurinzi wa perezida Habyarimana wamubaga hafi ese koko perezida Habyarimana General Major ko babanaga amwumva mu mvugo ze umunsi ku munsi yari umuntu urangwa n'amacakubiri mu mvugo ze cyangwa no mu kazi ke ka buri munsi nicyo kibazo nashaka kumubaza njyewe mu mvugo ya Habyarimana no mu myitwarire mu mwanya nari mfite n'ibyo namwumvanaga
ntabwo namubonagaho ikintu c'amacakubiri. Atanazi, uranyuzwe cyangwa uracyashaka kubaza ikindi kibazo? cyo ndanyuzwe ko nicyo gisubizo nyine yaduha. Ikindi wenda namubaza, ese nk'ivangura ryari rishingiye ku moko cyangwa se ku gitsina byo byamurangwagaho nabyo yabitubwira? Ntabwo naguhakaniye ko ivangura nko mu mutwe n'abagamo wamurindaga, twabagamo twingiriye zose z'abanyarwanda. Urumva rero ntabyo namubonagaho. Murakoze cyane, ibyo nibyo byari bazo nari mfite. Nitwa Gasinzira Yves, ntuye mu gihugu cya Suwede. Mbanje gusuzuma umutumirwa, nakurikiye ikiganiro mwakoze, ngira amatsiko yo kumubaza ikibazo kuko sibwo bwa mbere nari umwumvise. Hari igihe n'ikindi gihe namwumvise abivuga, ariko bintera amatsiko, biguma kuntera amatsiko y'icyo kibazo nashatse kumubaza. Ikibazo rero nifuje kumubaza, mu kiganiro yatanze cyangwa n'ikindi gihe yigeze kuvuga ku bijyanye n'urupfu rw'uwahoze ari perezida Habyarimana, yagarutse ku kintu kivuga ko hari amakuru bahawe igihe bageze muri Tanzania. Yavuze ko yahageze mbere n'abandi bagenzi be mu gutegura urugendo rw'umukuru w'igihugu, ariko bahageze bahabwa amakuru ababwira ko bashobora kugirirwa nabi cyangwa umukuru w'igihugu ashobora kwicwa. Aza no kubisubiramo avuga ko n'umupilote nawe yabibabwiye ko hari amakuru yafashe avuga ko bashobora kwicwa, ndetse bagasaba ko indege itakwitura i Kigali ya Devi ikitura i Goma, noneho bakazajya kumushakira uburyo yambuka ava i Goma za mu Rwanda swate n'akajugujugu cyangwa akaza n'imodoka. Ikibazo cyanjye rero nifuje kubaza kuko nakomeje gutegereza ko kivugaho ntikivugaho, kiravuga ngo amakuru babahaga bababwiraga ko bashobora indege ishobora guhanurwa nande, kuko nk'umuntu wari umusirikare, nk'umuntu wahawe amakuru, ntekereza ko ubaza ukabaza uti none ninde ushaka kwica umukuru w'igihugu? Nicyo nashaka kumubaza mbere. Natumvise twebwe mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu twamurindaga muri rusange ko umukuru w'igihugu aba afite abanzi benshi bashobora kumugirira nabi. Rero ibyo uvuze ngo amakuru twayabonye ryari, twayabonye tugeze ku kibuga cy'indege cy'i Dar es Salaam, ndetse tuyahawe n'abakongomani, tuyahawe n'abazayirwa. Mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu mumurinda muzi ko byanze bikunze iyi saha ku isaha ashobora kugirirwa nabi kuko bafite benshi bamurwaye, haba hari abamurwaye. Twamurindaga muri urwo rwego. Rero iby'indege rero kugira ngo tubimenye ko bashobora kugirirwa nabi twabibwiwe n'abazayirwa tugeze ku kibuga cy'indege mu gitondo, noneho duhita dutanga amakuru, ubwo binjira mu nama. Njye nasigaye ku ndege ndetse nari nshinzwe umutekano w'indege, umupilote aravuga ati bwira perezida ko bashobora kuduhanura nanjye amakuru angezeho. uwo ni umupilote w'indege. ubwo rero nabyo twarabyohereje turabivuga, tubigeza kuri perezida Habyarimana. ubwo rero yanaraje ashaka gutaha. Mbo ikibazo cyane ushobora kuba utacyumvise, kuba narabyumvise ko ari abazayirwa babahaye amakuru, bo bakanababwira ko perezida wabo yanze kuza kubera ko yamenye ko bashobora kugirirwa nabi. Icyo nabajije, abagombaga kugirira umukuru w'igihugu nabi ni bande? Nibo nabajije, mwabwiwe ko ari bande bagomba guhanura indege y'umukuru w'igihugu? Apana babahaye amakuru, abagombaga kumugirira nabi nibo nabajije. Abagomba, nta rutonde twari dufite rw'abagomba kugira perezida nabi, ahubwo perezida narindwa umwaza aho yaturuka hose, ashobora guturuka mube, ashobora guturuka mu bamurwanya. Ayo makuru ntabwo rero iyo muri abashinzwe umutekano wa perezida ntabwo wavuga ngo dore umwanzi ni kanaka, bavuga bati namwe ubwanyu ashobora guturuka mugira nabi. Ikibazo cyanjye ntigishubijwe nk'uko nabyifuza, kuko ntekereza ko umuntu uri hafi y'umukuru w'igihugu wahawe amakuru yavuye mu iperereza, uraperereza ukamenya ngo bakanaka bafitiye umugambi.
kugeza n'aho umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu yabimenya agasiba, akamenya ko koko umupango wanogejwe wuzuye bagomba kwicwa w'agasiba, ariko waje koko ku makuru babahaye bikaba bivuze ko hagomba kuba hari amakuru y'ukuri yavugaga ngo kanaka yapanze umugambi wuzuye wo kugira nabi. Sinzi niba utanze kubitubwira, ariko ntekereza ko mu iperereza mwagombaga kuba mufite ayo makuru, cyangwa babahaye ayo makuru bari babizi neza umuntu ugomba kugirira umukuru w'igihugu nabi, bikanatuma uwa Kongo asiba. Niko mbitekereza, kuko aho ngaho niho hari ikibazo gihuma kugeza n'uyu munsi, imyaka 40 irashize, abantu baguma kwibaza ninde wahanuye indege, abantu bitana ba mwana. Ntekereza ko mu gihe wahisemo gutanga aya makuru wari kuba ufite igisubizo kimara amatsiko abantu baguma kwibaza icyo kibazo, kuko niba wemeza ko wari ufite amakuru y'indege ishobora guhanurwa, kandi kuko bikaza kuba n'umupilote yarabivuze, n'amakuru yavuye mu iperereza rya Kongo bigatuma umukuru w'igihugu abasiba, ntekereza ko ayo makuru wakagombye kuba ari wowe uri buyatange kugira ngo urujijo ruveho, kwikekana biveho, mbese amagambo yo gukomeza kuvuga ngo ni kanaka urujijo rugashira. Ariko nawe ndumva wanze kubitubwira, ubwo dukomeje rero kuba mu rujijo, tuzageze igihe ntazi. Ntabwo nanga kuvuga amakuru twayahawe n'abakongomani tugeze ku kibuga, yewe n'umupilote twaganiriye nuko adahari, yapfiriye muri iyo ndege, nawe avuga ati bashobora kutugira nabi, nawe ntiyavugaga bari hari amakuru indege ishobora kuraswa, tubihabwa n'abakongomani. N'umupilote ubwo twamwitagara Montanye ni nanjye yabyibwiriye, ntabwo yambwiye ngo indege iraraswa n'abafana, mbizi nabivuga. Ariko nk'umusirikare w'umwuga ntabwo umuntu yaza ngo akubwire ngo urareba turashoboye ko dushobora guterwa, tuvuge muri ahantu muri ambushi cyangwa muri mu kigo cya gisirikare, umuntu akababwira ati ariko uzi ko twaterwa. Icyo gihe ugomba kubaza umwanzi uri budutere ninde, arateganya guturuka, ukurikirana amakuru ukabaza bikurikiranye n'ayo wahawe. Niyo mpamvu uvuga ngo ntabwo bababwira ko indege y'umukuru w'igihugu ishobora kumanurwa, amakuru akaba yavuye muri Kongo n'umupilote akabivuga, ngo muceceke mureke kubikurikirana, ngo mubaze mukore iperereza ryimbitse, namwe mubaze ko ayo makuru ni bwoko ki, ni bande bashobora kubikora. Shokoze amakuru ntanze nayo naboneye n'umwanya wo kuyumva, n'umwanya nakoreshe, n'umwanya wabayeho. Ntabwo urumva nta gihe twari dufite rero ngo bidutware iminsi ngo twarabyicaranye, oya, tukiyakira akongomani abazayirwa barazinze barataha. Umukuru w'igihugu araza ahita yinjira mu nama, ariko abizi ari mu nama arabibwirwa. Uwo mwanya hashize amasaha make umukuru w'igihugu waranje. Urumva rero ntabwo amakuru mvuze ngo twarayabwiye turayicarana tuyajyana muri Tanzania, nuko ngo bigenda gutyo. Oya, ntabwo mwayicaranye, ariko wavuze ko umukuru w'igihugu yabasanzeyo mu mazi, ntabwo mwagendeye rimwe. Mwe mukigeraho mwabwiwe amakuru, umukuru w'igihugu yabasanzeyo mufite amakuru, muranayamubwira, pilote nawe arayababwira. So nkibaza ko umusirikare wari ku ipeta ryawe ucunga umukuru w'igihugu, ushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu, ukuntu utari kugira amatsiko yo kubaza abo bakongomani babagiriye impuhwe zo kubabwira, bo bakanababwira ko umukuru w'igihugu wabo yasibye, ukuntu mutagize amatsiko yo kubabaza ngo ni bwoko ki amakuru, ni bande bashaka gukora ibi bintu, bimeze gute, ngo baguhakanire bakubwire ati wapi, natwe ntitubizi, ni amakuru tumenye. Ariko uko ubivuga ni nkaho utanababajije ngo ni bande, byibura bo banaguhakanira. Birimo urundi urujijo kuri njyewe, haracyarimo urujijo. Niba navuga ko ari nko kutwima amakuru, ariko nawe ukavuga ko ntawe wari ufite, ariko ku rundi ruhande ubaye ntawe ufite nkabyita uburangare, kuko umusirikare uri ku ipeti nk'iryawo uhorana n'umukuru w'igihugu ushinzwe ubuzima bwiwe, ukuntu wamenya iyo nkuru ntukurikirane abo bantu baguhaye amakuru ngo bakurikirane ubabaze neza ucukumbure, kuko ikigaragara ntabwo bakubwiye bagutera ubwoba, ni abantu b'inshuti bakubwiye nk'inshuti, nk'abantu mukorana, bakugira inama nk'umusirikare, kuko bo bakwereka ko umukuru w'igihugu wabo iwe yamenya amakuru atashatse kuza ku mpamvu runaka kandi yizeye.
ubwo rero umukuru w'igihugu yapfa gusiba adafite amakuru yizeye y'ikintu kigomba kuba n'abagomba kugikora. ahubwo nawe nta muntu uzi amatwi neza nakubwiye ngo tukihagera abakongo baba bati muraje ngo twebwe amakuru atugezeho nonaha abo n'abazayirwa yuko fondateri wacu atakije nkurikire neza nongere mbisubiremo ko fondateri wacu atakije none wanyaraje none si amakuru atugezeho nonaha atubwira ko fondateri wacu atakije kubera ko bakeka ko indege zishobora guhanurwa. Nta mwanya twabonye wo kubikurikirana ngo tubigire. Umwanya twabonye no guhita dutanga amakuru tubwire uwo mwanya kuko bakibivuga Habyarimana yahise aseseka aho ngaho. Babonye n'abaye umunsi umwe yarahageze akora inama umugoroba arataha. Yarahageze bakitubwira ayo makuru Habyarimana indege yahise yateresa aho ngaho ku kibuga. Twebwe rero urumva nta kiganiro twagiranye, nta mwanya twabonye wo kugirana ikiganiro nabo bakongomana bahise banazinga baragenda. Twebwe uwacu ahita yageze ku kibuga ahita escort itimujana kuri Kilimanjaro. Ariko uravuga ngo barahageze bababwira amakuru, bamaze kubabwira amakuru nyuma na pilote akakubwira ya makuru. Pilote yakubwiye ako kanya saa munane nibwo la montagne yaje aravuga ati mbe murabizi hari amakuru ari kuvugwa ko bashobora kutugirira nabi none ntitwagwigoma. Naho ntimwabwira perezida tukagwigoma. None rero ibyo twarabivuze ikibazo nkubaza bibaye atari uburangare cyangwa bitabaye atari ukuduhisha amakuru, umuntu ushinzwe umukuru w'igihugu wowe urahageze mu gitondo baguhaye amakuru runaka, saa munani la montagne aguhaye ayandi makuru, uracecetse ubifashe nk'ibisanzwe, ubifashe nk'ibyoroheje, nta matsiko byaguteye yo gushaka kumenya ngo koko ni bande bari guhiga ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Kuko nabwo singishyiramo uburangare kuko umuntu uri ku rwego nk'urwo wari uriho rurinda umukuru w'igihugu ntabwo warinjije, wari umuntu wize watoranyijwe, wakagombye kuba waragize amatsiko cyangwa icyo twita amakenga kuvuga ngo ibi ni ibiki ngomba kubikurikirana kugira ngo umukuru w'igihugu banamuhushije nari mfite amakuru nazabibaza. Niko nje mbitekereza, niyo mpamvu uvuga ngo ndakeka ko ari ugutwima amakuru kuko kubivuga ko ari uburangare byaba biri ku rundi rwego, byaba biri ku rundi rwego rw'uburangare kuko n'umuntu wese wabyumva ntiyabyemera ko umuntu ushinzwe ubuzima bw'umukuru w'igihugu yamenya amakuru akayamenya mu gitondo n'urugero saa munani bakongera bakayamusubiriramo ntagire amatsiko yo gukurikirana ngo acukumbura amenye ati ni bande. Wenda mu bushakashatsi bwawe bukeya abo bakubwiye ubashyire ku munzani utekereze ko ibyo bintu banabikora cyangwa batanabikora. Niba wenda banakubwiye ati ni abasirikare bamwe muri bagenzi bawe mukorana, ugasanga wenda uvuga ati kanaka bari kuvuga ari muri mission muri Amerika n'urugero, undi kanaka bavuze ari mu mission mu Budage, ntabwo ibyo babikora ntibahari. So niyo mpamvu ndi kuvuga ngo hakagombye kuba harabayeho gusa nk'ucukumbura kugira ngo umenye ni bande, kugira ngo umenye uburemere ubiha. Niyo mpamvu ubwira ngo gikunye kudushyira mu rujijo kandi ntekereza ko amakuru waje gutanga yari gukura abantu mu rujijo. Gusubize kuro Yves we reka gusubize. Ndetse Mobutu niko Mobutu we kuvuze ngo tuba twarakurikiranye n'abamurindaga n'abaduhaye ayo makuru nabo ubwabo ntabyo bari bazi, bavuye ayo makuru gusa kwatakije. Rero kumbwira ngo mba narakurikiranye nkubwiye ko niwe wankurikiranye neza, nta gihe twari dufite cyo kuza gucukumbura ibyo bintu byari bifite n'inzego za sinari nziranye nabo. Rero komuteri ntabwo twongeye kubonana. Icyo twihutiye gukora ni ugutanga amakuru kubo twagomba kuyagezaho. Noneho rero saa munani nabwo umupilote akimara kugira amakenga y'ibyo yumvise yatubwiye ko yabyumvise, yatubwiye ngo n'aba babimubwiye, yavuze ati ndi kumva. Nawe rero twahise twihutira kubwira inzego zibishinzwe. Hari urwego rw'ubutasi bavuganaga na shefu di protocole twarabimubwiye, ari nawe wabibwiye perezida.
urumva rero twebwe icyo twari dushinzwe muri mbuga nk'uko ambwira ngo wari ushinzwe ubuzima bw'umukuru w'igihugu, twebwe icyo twari dushinzwe ni ukumuba iruhande igihe icyo ari cyo cyose turi kumwe nawe. Ntabwo rero twari dushinzwe kugenda ngo dukore iperereza. ariko yaravuze ati ese nta matsiko wagize yo kubaza nk'uwo mupilote uti se ababivuga ni bande, abashaka kumwica ni bande? Nakubwiye ko yavuze ngo yabyumvise, abo yabyumvisanyije ntabwo yabatubwiye. aho ngaho rero niho nakubwiye ngo swate kuratwima amakuru cyangwa se nkavuga ko hari ibyo ushaka kurengagiza, kuko urwego we wari uriho ntabwo umuntu w'umupilote yaza akavuga amakuru nk'ayo ngo uyafate nk'ibintu byoroheje kandi ushinzwe ubuzima bw'umukuru w'igihugu. icya kabiri, niba utari ushinzwe iperereza wowe ukamenya amakuru mbere n'umupilote akayamenya, ese warakurikiranye abo mu iperereza umenya ko hari icyo babikozeho, umenya ko bacukumbuye bakamenya niba hari ikintu gishobora kugirira umukuru w'igihugu nabi? kuko ntekereza ko umukuru w'igihugu yegari hejuru, ariko inzego z'iperereza nizo zibumubera amaso, namwe abarinzi biwe nimwe mwamuberaga amaso, mwari mufite n'uburenganzira. uko mbitekereza mwagombaga no kumubera cyukumba mukuru tufite kwicukumbura twamaze gukora, ntabwo uva hano n'iki cyumba cy'inama urimo urakigumamo. wowe ayo makuru yose warafashe uricecekera, uravuga gusa ngo wabivuze, ntiwongera gukurikirana. la montagne arabikubwira nuko uterera aho ngaho. ibyo bintu urumva bishoboka? aho rero harimo ikibazo. niba koko utaduhisha ubwo wakwishinja ikibazo cy'ubunyamwuga bukeya. ikindi nongeraho gitoya, abo bantu bakubwiye, abo muvuga bababwiye b'abakongoma babazayirwa barindaga mu buto, ntabwo bari abantu mudasabanye, bari abantu mufitanye ubusabane, mufitanye imikoranire myiza. ntabwo ari ukuvuga ngo waciyeho wumva babyongorerana ku buryo utasubira inyuma ukabibabaza. wari ufite ubushobozi bwo kubabaza ati aya makuru mumbwire neza, mwebwe umukuru wanyu w'igihugu koko yasiba, kandi hari impamvu yatumye asiba. none aya babwiye ko ubuzima bw'umukuru wacu w'igihugu cyacu ari mu kaga, ubuzima bwe buri mu kaga, ni bimeze gute? ugakurikirana n'inzego z'iperereza zikabikurikirana, byaba ngombwa kuko bagasibya umukuru w'igihugu urwo rugendo rugasubika. ariko reka nkubwire, niba ushaka kuwuyumva wumvishe urwego nari ko nta bindi shefu dukita kumbwira ngo nk'umuntu wari ushinzwe ubuzima bw'umukuru w'igihugu umenye ko ntari shefu dukita. shefu dukita niwe agomba gukora ibyo kuvuga wowe uri kunshinja. njyewe ibyo nagomba gukora narabikoze, ariko ibyo umbwira ngo nagomba gukura ngo nkabona shefu dukita niwe yabibaza, niba hari icyo kibazo niwe wakibaza, ntabwo ari ibyo. niwe wankurikiye neza. noneho rero na nyiri ubwitubwe akimara kubimenya, urukumva uravuga ngo twagomba no kumugeza mu cuma. ubwo bushobozi twebwe icyo gihe ntabwo twari dufite, iyo wamubwiraga akavuga ntacyo warenzagaho. murakoze cyane rwose, nubwo bikomeje kudushyira mu rujijo. sawa, urakoze Yves ku bibazo ubajije. namwe murakoze. ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. mukomeje kumva insamirizi ya BBC gahuzamiryango, ikiganiro cy'imvo n'imvano. iki kiganiro muracyumva kandi kuri Kisoro FM muri Uganda. turi kumwe na Senkeri Sarasieri warindaga wahoze ari umukuru w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. ubu aherereye mu karere ka Rubavu, aho yemeye kuza gusubiza ibibazo by'abatwandikiye bamaze kumva ikiganiro twabagejejeho ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu gushize. nitwa Imana Faustin, ni Kigali muri karere ka Gasabo. ikibazo nashaka kubaza Secretary nuko yavuze ko nyine ngo bumvaga amakuru nyine y'uko umuntu wa Habyarimana azaraswa. nashaka kumubaza, bumvaga ko ari bande bazabikora? ntabwo twumvaga ko ashobora kuraswa,
ahubwo batubwiye ko ashobora kuraswa n'abandi twabibwiwe n'abazayirwa ku kibuga cy'indege cy'i Dar es Salaam mu ico gitondo. Na mbere yuko mu Dar es Salaam wavuze ko yavugwaga nyine hano. Navuze ko mwarayumvaga abatwigishaga batubwiraga ko ashobora kuraswa haba hejuru haba ku butaka. Rero nk'abarinda umukuru w'igihugu twamurindaga bikozwe n'abandi nicyo kibazo nyifite. Abantu bo mu gihugu perezida batwigisha ko agira arabamurwanya arabi bose batwigishaga ko uwo ari we wese ashobora kumurasa apfa kuba amurwanya. Umurwanya wese yego uko perezida aba afite abantu benshi arabo bayoboranaga batari bamushyigikiye sinzi nyine ko watera kire ukatubwira nta rutonde twari dufite rw'abatari bamushyigikiye. ni icyo kibazo njye nari mfite rwose kabisa numvaga nyine uvuga ngo mwarabyumvaga ariko nkategereza ko wavuga wenda abari bafite uwo mugambi ndahera. Oya nta rutonde twari dufite rw'abagomba kumurasa. Murakoze. Okay, undi nawe utegereje we ari mu Burundi ni Jeremy uratwumva? Yego ndabumva. Rero nitwa Nduwayezu Jeremy mu Burundi mu ntara ya Burunga. Ukuvuga neza na neza muri komisiyo nshasha ya Musongati. Rero ikibazo ndashaka ndamubaze ni igikurikira. Yari mu barinda perezida yagenze gute kugira ngo ntatange amakuru kugira ngo indege yiwe ntihanuke. Wowe nta ruhara yabigizemo kugira ngo indege ya perezida Habyarimana ishobore kumanuka. Amakuru twari dufite y'uko indege iri buhanurwe twayabwiwe n'abazayirwa. Nta makuru rero nari nsanzwe nicaranye y'uko izahanurwa. None wakoze kugira ngo umubuzire cyangwa umubwire ko umwanya n'umwanya yagiye n'indege ishobora gukoroka? Yewe akazi kanjye kari ako kurinda umutekano mwegereye. Ibyo nagombaga gukora rero narabikoze ntabwo yaraswe kubera ko ntabikoze. Watanze amakuru aho ni byiza mugani mbi utakoze gutanga amakuru kugira ngo indege yiwe ntihanuke biragoye kwemera nta ruhara wabigizemo. Umuntu atanga amakuru azi ayo namenye rero nayatangiye igihe nta yandi narinze arenze ngaho. Ngira ngo yashaka kumenya ahari wayahaye nde? Wayahaye chef di protocole wari turi Mazoro Mageze. Uyu we turi kumwereka tubanze tumusabe nawe yivuga amazina avuge nawe aherereye hanyuma dukomeze ikiganiro akubaza ikibazo. Nge nitwa Mungwara Hussein nkaba mperereye muri Mozambique. Ikibazo nashaka kubaza numvise ko ari muri protokolo ya Habyarimana Dar es Salaam babaha amakuru yuko indege iri burasa. Mugeze aho Dar es Salaam babaha amakuru yuko indege iri buraswe. Noneho nkavuga nti ese uriya mukuru wa protokole buriya we nta ruhare cyane yaba yarabigizemo kubera ko n'amakuru abo basirikare bo kwa Mumbutu bayabahaye ko iriya ndege iri buraswe ndetse abo kwa Mumbutu bakanataha urumva bafashe indege baritahira basubirayo. Ariko bariya bayoboye protokolo ya Habyarimana bo ayo makuru banga kuyakurikiza. Buriya ni ngewe numva ko ibyo ari byo byose bari ni ukuvuga ngo umukuru wa protokole ntibigaragara ko hari nawe ikibazo kiriya ndege kugira ngo bamubwire ko iri buraswe kandi akemera iriya ndege ikaza. Burya yaba yarabigizemo uruhare nawe yayipfiriyemo ntabwo yabigizemo uruhare. Kubera ko nawe yayipfiriyemo ariko kurumva baramumenyesheje bati ntabwo ari byiza byanze bikunze dufite amakuru ko indege iri buraswe kandi warakomeza kabisa arakomeza araza urumva ntuza protokolo kwa Mumbutu yaritahiye imaze gutaha urumva yacyo Habyarimana irahasigara. Protokolo kwa Mumbutu ntawahageze yo ntayahageze. Yo ntayahageze. We nukuvuga ngo Mumbutu bamuhaye amakuru atararushya nagera. Mumbutu ntawahageze rwose. Abagari niyo bahageze barataha. Bahita bitahira.
yego njye nari natekerejeho nkumva ko uriya mukuru wa protokolo y'u Rwanda wamuganiwe gusubisubije neza uti ikibazo nawe yaguyemo njyewe nari namaze kumubara uruhare nawe iyo abigiramo uruhare yari afite igihe cyo gucika kigendera aba yaragiye rwose icyo ngicyo nicyo ntari neza kumvikana aho ngaho hatinsubije neza ubwo nawe bigaragara ko yayiguyemo oya nicyo nibazaga ngo cyarangiye watinsubije neza kubera ko ubuze ahubwo nawe yaguyemo okay sawa namwe murakoze cyane okay sawa umunsi mwiza turabakurikirana BBC turayikurikirana muri Mozambique neza okay okay amazina ni Samusimo Eric ubumereye mu mujyi wa Bujumbura ngaho bazi ikibazo cyawe ngomba kumubaza igihe Habyarimana yahagurukaga amaze kumenya ko ari bukubitwe kudeta yakoze iki n'umusirikare yari ageje umutekano w'umukuru w'igihugu ese iyo ndege yahagurutse Tanzania yirindishika mu Rwanda atawe arabwira ko umukuru w'igihugu ari buraswe ntabwo twahagurutse mu gihugu tuzi kwiribura twahagurutse i Kigali turagenda kuko indege yacu yagiye imbere y'iya perezida zari indege ebyiri zagiye twageze rero i Dar es Salaam abagenzi bacu bagombaga kwakira umukuru wabo mu Sese Seko batubwira ko bafite amakuru y'uko indege ishobora kuraswa abakuru b'igihugu bakabarasa rero twahise tubibwira chef du protocole nawe abibwira perezida ntiyagira icyo amusubiza ntabwo yagomba kubiva ko rero nawe ntawagishaga perezida byageze nimugoroba rero tubona araje ariko amakuru bayamubwiye hanyuma nibyo yasangaga indege y'abarundi yagize pane abiri umurundi ko yamuhari inshuti akamugeza i Kanombe yamugeza i Kanombe ikamukomezanya ikamugeza i Bujumbura ubwo rero hagati aho urumva amakuru yaratanzwe uyiruke yahabwa ariyo perezida ntabwo yabihaye agaciro ubu rero niho byagenze gutyo nta kundi byagomba kugenda none perezida w'uburundi we yarabimenye perezida w'uburundi ntabyo yarazi ntacyo mwari gukora ngo nawe abimenye ntabwo twarabaga dukorowe twebwe aho twagombaga guha amakuru n'uwo twari dushinzwe kandi uwo twari dushinzwe yari yayahawe ndetse n'abaturage b'indege bari bayaduhaye nako twakarishe mupfundikira ko perezida nyirizina bimenya nawe ariko aravuga n'ubundi ntabwo nabuze umuca kuwumuca ndataha yabivuze hakiri mwebwe mumaze kubona indege y'umukuru w'igihugu imaze kuraswa iyanyu byahavuye bigenda gute ngo mwebwe muharokokere mugende twebwe twarasigaye hagenda abarundi bagiye mu ndege ya Habyarimana ku buryo yagomba kugera i Kanombe ikabakomezanya kuko yabo yari imaze kugira pane twe twarasigaye rero nawe uremeza ko jenoside yakozwe n'abahutu cyangwa yakozwe n'abahanuye indege ya Habyarimana ese yo yahanuwe nande ntabwo rwose nakubwira ngo indege yahanuwe nande ntabwo nabimenya kuko iyo yarasiwe mu Rwanda dusigaye i Dar es Salaam ntabwo rero iby'indege rwose wabimbaza mu nkubwire ngo yahanuwe n'uyu jenoside rero ni ikintu kizwi jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe abatutsi ikozwe n'abahutu sawa urakoze ku bibazo ubajije Eric Nishimwe namwe murakoze Yesu arahugisha Jeni Gahungu Jean Claude mperereye mu gisagara cya Bujumbura yego mbaze kumuramutsa Celestin yego murakomeye turakomeye turashima Imana yego nashaka kukubaza ikibazo kimwe wewe uri Dar es Salaam igihe cy'inama y'imishyikirano yarimo umunsi
ntaryamira Burundi na Habyarimana Juvenal ukaba wari umurinzi wa Habyarimana Juvenal. Ese wewe ni watangiye kuba umenya amakuru y'uko indege iza guhanurwa i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda, wowe wabyifashemo gute kugira ngo amakuru ashikire uwari perezida wari ushinzwe umutekano wiwe? Tukimara kubwirwa n'abashinzwe sekirite y'umuzayirwa twahise tubwira natwe twari dushinzwe. ngira ngo Senesiyeri kugira ngo wenda byumve neza, ni wowe wa mbere wabyumvise cyangwa hari undi wabyumvishe mwari kumwe cyangwa se mwari muri kumwe mwese? Yemwe twari uko twari turi ikipe twarabyumvise, babitugiye tukiva mu ndege. Mwari bangahe? uretse ko batakiriho rero. Ntiwabatubwira abo ngabo mwari bangahe, mwari bande? Twari 6, hasigaye umwe rero abandi barapfuye. Hari icyo bitwaye ubatubwiye? Kubibabwira, hari uwitwaga Haragirimana, hari uwitwaga Nzabirinda, hari uwitwaga Rwekaza, ubwo rero n'undi ugihari witwa Kamana François. Nuko hanyuma wewe umaze kumva ko iza guhanwa, wowe warasigaye kuko indege y'u Burundi bari bavuze ko ishobora kubigwaye bagaca bifashisha indege ya Habyarimana. Ubwo wewe ko wari usigaye i Dar es Salaam kugira ngo wigurire sima, ubwo ntiwari ushobora kuba wari wamenye ayo makuru bigatuma udashobora kugenda n'iyo ndege? ushobora kuba warabyumvise nabi, ntawe nasigajwe nuko ngiye kugura sima. Ahubwo yari ushaka gusigara agira ngo azagure sima yari witwaga General Gaspard Nsabimana. yanaragiye kuko perezida yaramubwiye ngo bagende, aragenda barajyana. Iyo ndege bavuga ko yari y'u Burundi yari igize ikibazo, ubwo nta cemeza ko iyo ndege yari yagize ikibazo cyangwa nyene ngira ngo byari bisanzwe birimo nyene ko bategeza ko bajyana n'iyo ndege ya Habyarimana. Njye nk'umuntu wari uhari rero, perezida Ntaryamira atanarahagera, indege bayakije mbere y'uko hagera, indege irazima. Bakomeza guhendahenda, ahagera bamaze kuyatsa ubwa kabiri, iraka none ayihagaze iruhande irongera irazima. Ikizima nibwo perezida Habyarimana yahageze. Abari bahari rero ko twari duhari, byagaragaraga ko indege y'u Burundi itari tayari yo kugenda, yarohaga n'icotsi rwose, yagakuze imikaro icotsi cyinshi, umuntu wabibonaga na rimwe. None wewe warashinzwe umutekano wimaze kumenya ko indege yihanuwe ku kibuga cy'indege cy'i Kigali, wabyakiriye gute, wifashe gute nk'umurinzi w'uwo perezida? Kugera ubu mu myaka ufise murashobora kumenya icyatumye indege ihanurwa n'abayihanuye? Ntabwo nakurikiye ngo menye uwahanuye indege, urambaje ibintu byifashe nonte, urumva narababaye. Ariko nanone kubera ko ari ibintu byari bibaye nk'aho bitunguranye, urumva naravuga nti nanjye ngenda nari gupfa. Ubwo rero twarasigaye dusigara mu gahundwe cy'ukora Tanzania biradufasha kugeza igihe nasubiye mu Rwanda. Ubu rero uri mu gihugu cy'u Rwanda? Rero ubu ndi mu gihugu cy'u Rwanda rwose, hano iwacu muri Rubavu mu burengerazuba bw'igihugu. Birumvikana, murakoze. Ariko hari ikibazo Sarasi, hari ikibazo utamusubije. Yari yakubajije ati niki cyatumye wowe usigara abandi bakagenda? Yego, uko twari turi ikipe twarasigaye kubera tutagomba kugenda n'iyo ndege ngo tuyikwirwemo. wari wegereye perezida hafi kubera ko warasigaye, kandi bishoboka ko amakuru ahari avuga ko wewe ushobora kuba wari wegereye cyane perezida kubera ubuhinga bwawe. None nagira we ntiwari gusigara, mwari kujyana kuko wari umwegereye cyane ku buhanga wari ufite bwo kumurinda.
ibyo rero ntabwo byamuhaye ajyanye na ufite umusirikare wagiye na ofisiye d'ordonnance niwe wajyanye nawe mu kipe y'abanyarwanda ntabwo ari njye nyine wari umuhanga njye nyine wihariye nari kumwe na bagenzi banjye kandi abo bagenzi banjye twarasigaranye. wenda ikibazo atabajije neza ninde wahitagamo abagenda n'abasigara? ubwo ni ukuvuga ngo ikipe yose yari yazanye nawe imuzanye yose yarasigaye. we niwe wivugiye ati ndajyana n'ikipe yawe abwira ntaryamira turajyana n'ikipe yawe iyo wabyivugiye ikipe yanjye irasigaye. byavuye kuri perezida? yego kuko bagomba kugera i Kanombe bagakomezanya na perezida wabo Burundi. Habyarimana rero yagera i Kanombe yabaga bizeye ko arasangiye kumwakira. yego mwebwe mwaraza gutaha gute mu gihe indege yiwe yaza kugwa i Kigali hanyuma igashishikana perezida w'Uburundi i Bujumbura n'abamurinda mwebwe mwari gusubira inyuma gute? yari guca ibandanye i Dar es Salaam kongera kubahitana? bavuga ko barayikora mu gitondo bukeye noneho ikabona kugenda akaba ari ikibashikana i Kigali kongera gusubira i Burundi. yego none bumaze guca bukeye bumaze kumva iyo ndege mwe mwaciye baguma Tanzania cyangwa byaciye bigenda bite? indege ikimara kuraswa nko mu masaha 3 z'uwo mugoroba twebwe twasigaye mu maboko ya Tanzania kugeza mu kwezi kwa 7 ari nabwo abashatse gutaha barimo jewe twabisabye badushakira uburyo dutaha bo muri Tanzania. naraje rero nazanye n'indege ya Air Cameroon indusha Goma noneho baza kunyakira abari bari hamwe na perezida Sindikubwabo baraza baradufata ku kibuga cy'Igoma tuza mu Rwanda kuko bwakeye bwaho duhita tugenda kuko igihugu nyine cyari cyafashwe n'inkotanyi. tugeze Cyangugu twaharaye nka kabiri duhita twambukira Bukavu. none ubu kugeza ubu uratari kugeza ubu ufite imyaka ingahe? abo mwari kumwe ubu bose barahari cyangwa nimwe mwagira amahirwe mukaba muhari kandi mukaba mufite imyaka ingana gute? ubu mfite imyaka 69. abo twari turi kumwe turi babiri kandi twese turi hano mu gihugu. abo mutwe muri babiri. ubu murabayeho rero aho mutuye mubayeho neza nta kibazo? ubu ndi hano rwose hano burengerazuba mu karere ka Rubavu nta kibazo. Ferega kwa urakoze. urakoze nawe Claude kubaza ibibazo byawe. ni nawe urangirije abashatse bose kubaza ibibazo byabo bari benshi cyane ariko abenshi telefoni zabo zatunaniye rwose twagerageje gushaka guha benshi bashoboka umwanya kuko bari babyifuje ariko abangaba nibo turangirijeho. nagira ngo nshimire cyane Senyeri Sarasiere wakoze cyane kuba waje gusubiza ibibazo by'aba bantu batwandikiye. murakoze. hanyuma mu byo bakubajije wumva hari ikindi wifuzaga kuvuga batakubajije? oya nta kindi rwose ibyo nagombaga kuvuga nabivuze ntacu nasigaranye nibagiwe nangwa nabahishe. ndagushimiye cyane ugire ibihe byiza Sarasiere. murakoze cyane Imana ibaho umugisha. reka nshimire rero na Darcy Aubrey wamfashije mu buhinga bw'ibyuma mwari kumwe na Ferenga Kwaya naho ubutaha.